mwongeye kwirirwa neza mwese abakurikiye Uchi TV show. Uyu nguyu mugiye kubana ni Ukirici Imana y'u Rwanda, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe abari mu ntara ya gatandatu, aba diaspora. Turabasuhuza cyane kuri Uchi TV show. Breaking news, amakuru dukesha Radio Vatican atugeraho aka kanya kuri Uchi TV show ni agaragaza yuko umushumba wa kiriziya gatolika ku isi hose Papa Francisco yitabye Imana kuri uyu munsi ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 2025 ku myaka 88. Papa Francisco akaba yitabye Imana. Amakuru dukesha Radio Vatican avuga yuko ejo kuri Pasika yari yasomeye misa abakristo bose bari bateraniye i Vatican. Bikaba bivuga yuko Papa yazize indwara y'ubuhumekero. Amakuru atugeraho aka kanya akaba avuga yuko mu minsi ishize yagiye agirana ibiganiro na Vice Perezida wo mu gihugu cya Amerika ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, dore ko Papa Francisco abantu bose, abayobozi bose b'ibihugu bamuvuga yuko nyine ari umuntu washyiraga mu gaciro, yagiraga imishyikirano ashaka kuganiriza ibihugu kugira ngo wenda ibihugu biri mu makimbirane, Uburusiya na Ukraine, za Israel zose, kugira ngo bave mu bibazo barimo by'intambara. Muribuka yuko natwe mu myaka yashize yaje gusura igihugu duhana imbibi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baganira kugira ngo barebe kugira uburyo intambara ziriyo wenda zagabanuka. Igihugu yari aherutse gusura Papa Francisco akaba yaragiranye ibiganiro n'ubuyobozi bw'icyo gihugu kugira ngo barebe ukuntu bava mu makimbirane barimo ndetse babashe kubana mu mahoro. Papa Francisco yari umugabo y'urukuri cyane, akaba n'umuhuza kugira ngo ibyo bihugu biri mu makimbirane bive mu makimbirane, ahubwo bikomeze bisenyere umugozi umwe wo kwimika amahoro. Akaba ari igihombo ku isi hose ndetse n'abakristu ba Kiriziya Gatolika bose, aho bari hose mu gihugu, aho bari hose ku isi yose. Mbese tukaba dufashe mu mugongo twihanganisha n'abakristu Gatolika bose kugira komera bagakomera, mbese kuko babuze umubyeyi ukomeye cyane Papa Francisco. Nuko muzakurikira imihango yo kumushyingura ku mateleviziyo agiye atandukanye, by'umwihariko nka hano kuri Uchi TV show. Natwe tuzaba turi live, tuzabinyuzaho byose, mugende mubikurikirana, na misa zo kumusabira zose tuzagenda tuzinyuzaho byose uko bigiye byakabaye. Nge nitwa Ukirici Imana y'u Rwanda, iyi mwari mukurikiye ni Uchi TV show. Mukomeze mwihangane rwose kuko umubyeyi wacu yatahutse. Kanda like, ukande subscribe, tere comment, unagasharinge ku bantu bose kugira ngo bakabone ibiganiro byose kuri Uchi TV show. Birahari cyane ama breaking news. Turabakunda, ciao.